Vrijeme je za priču. Što je Oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutak posprema svoje igračke. Oblutak, gdje si se skrio? Ma nije valjda da je Oblutak nestao kad imamo čokoladni puding? A Oblutak obožava čokoladni puding. Hej, čekaj me! Pogledaj samo taj nered. Što sam ti rekla, Oblutak? Da ne ostavljam igračke na stepenicama. Oblutak je dobro znao da ne smije ostavljati igračke na stepenicama. Odnesi ih u svoju sobu, molim te. Čokoladni puding! Obožavam čokoladni puding! Oblutak! Dođi ovamo, molim te. To zvuči važno. Idi i vidi što tata želi. Oblutak, što sam ti rekao o ostavljanju igračaka na prilazu? Da se to ne smije. Tako je. Zato želim da ih makneš. A moj čokoladni puding! Tvoj čokoladni puding može čekati. Evo, ja ću ti pomoći. Iako mu je tata želio pomoći, Oblutak nije bio presretan. Oblutak! Želio bih porazgovarati s tobom. Oblutak, moraš pospremiti sve ove igračke. Onda možeš dobiti puding. Da, tata. Siguran si da smo pokupili sve igračke? Jesam! Gledaj! Onda je vrijeme za čokoladni puding! Hura! Čokoladni puding! Oho, mislim da ovo moraš vidjeti. Znaš, Oblutak, zaista imaš mnogo igračaka i zauzimaju toliko mjesta. Znam! A mnogo je onih kojima se više i ne igraš. Što da radimo? Mogao bi neke stare dati Ružici. Mogao bi joj dati jednu, a poslije možda i više. Tebi zapravo treba jedna velika kutija za igračke. Hoćeš li mi pomoći da je izradim? O, da! Čim pojedem svoj čokoladni puding. Tako, to bi trebalo biti dovoljno. Hvala, tata! Da vidimo kako se zatvara. Želite li čuti priču, djeco? Želimo! Da vidimo što Oblutak radi u ovoj priči. Današnja priča zove se Oblutak odrasta. Jednoga dana Oblutak i njegov tata šetali su dvorištem kad li odjednom... Tata, pogledaj! Ptica. Je li mrtva, tata? Da. Pa trebali bismo je pokopati. Zašto je ptica mrtva, tata? Pa, to je prilično teško pitanje. Oblutak nije tako mislio. Ha, vjerojatno je uginula od starosti. Od starosti? Aha. Uginula je jer je bila jako stara. Oblutak je jedva čekao da bude stariji. Htio je biti velik. No sad je prvi put razmišljao o tome kako je to biti star. Zašto to radiš, tata? Ne vidim dobro kao prije. Mislim da trebam naočale. Ajoj, izgleda da starim.
Kad je Oblutak to čuo, sjetio se kako mu je tata rekao da je ptica uginula od starosti. Pogledaj samo Ružicu. Jede sama. Svakim danom si sve veća i veća, jel da, Zlato? Sviđa li ti se moje role? O, da! Dobila sam ih za rođendan. Za rođendan? O! Da, sad sam cijelu godinu starija. Oblutak je bio veoma zabrinut. O, sad si veliki dečko. I svakog dana si sve veći i stariji. Ne želi biti stariji! Zašto ne? Rekla si da je Ružica sve starija, a ti si rekao da si ti sve stariji, a Sara je rekla da je i ona sve starija. I rekao si da je ptičica uginula od starosti. A, ptičica, shvaćam. Šapnuo je tati da se boji starenja i umiranja. Razumijem, Oblutak. Ali slušaj, ti imaš još puno vremena da narasteš i ostariš. Zaista se ne moraš sada brinuti za to. Obećao vam. Dobro? Dobro, tata. Što misliš, tko je najstariji? A tko najmlađi? Onda je dinosaur sigurno u sredini. Da! Medo je najstariji. Da. I ima puno vremena da ostari, zar ne? Baš kao ja. Da, baš kao ti. Djeco, vrijeme je za priču. A da se malo pomaknete da sjedne među vas, da svi vidimo knjigu. Što danas Oblutak radi? Kreće u novu avanturu. Zove se Oblutak ide na posao. Oblutak je bio uzbuđen. Išao je na posao s mamom. Prvo, Zlato, moramo proći kroz ova vrata. Ja to mogu, gledaj me! U redu, ali ne zaboravi izaći na drugoj strani. Mama! Ojoj, Oblutak, guraj. Ja bi još jednom! Oblutak nikada nije vidio tako nešto. Čuli su se čudni zvukovi i bilo je mnogo nepoznatih ljudi. Ovamo. Ti si sigurno Oblutak. Drago mi je. Dobro došao u ured. Došao je raditi. Evo ga, ovo je danas tvoj stol. Što bi želio raditi? Hoću raditi što i ti. Oblutak je mislio da raditi znači pisati po papirima. Mogu raditi s ovim. Gotov sam. Gledaj, mama. Izvrsno, Oblutak, samo malo. Gledaj, mama. Ovo si ti. Ovo je tata. Ovo je Ružica. A ovo sam ja. Uzmi, to je za tebe. Predivno je, Zlato. Hvala ti. Zaista si to lijepo nacrtao. Možemo li se sad igrati? Ne mogu baš sada, Oblutak. Moram prvo završiti posao. Možda da nacrtaš još nešto. Zdravo, Medo. Mamin posao dugo traje. Oblutak, nisam još gotova s poslom, ali imam iznenađenje za tebe. Halo, tata. Ja sam Oblutak. Radim s mamom. Pa radim. Medo je sa mnom. Volim te, tata Bog. Jesi li raspoložen za ručak? Oblutak i mama izvadili su sendviče i imali prekrasan piknik. Hajde da stavimo tvoj crtež na moju oglasnu ploču. Tako će ga svi vidjeti. Da, ja ću. Oho, baš je lijepa. Hej! Tata! Zdravo, dečki. Vidimo se kod kuće. Vidi
Vidiš, ovo je ured u kojem mama radi. A je li? Oblutak je bio zaista ponosan što može tati pokazati sve što zna o uredu. Čekaj, ja ću sam. Vrata su bila vrlo teška, pa je tata odlučio pomoći Oblutku. Moraš biti zaista snažan da gurneš ova vrata. A, znam. Putem kući Oblutak je ispričao tati sve o svojem danu na poslu. Nisam. Jesi. Nisam. Jesi. Zar se vas dvoje opet svađate? Prestanite i poslušajte priču o Oblutku. Pogledajte ovo. Čini se da se Oblutak i Klementina svađaju. Današnja priča zove se Oblutkova svađa. Oblutak je pripremao igračke jer dolazi njegova prijateljica Klementina. Oblutak! Zlato! Siđi, došla je Klementina. Bog, uđi Klementina, dobrodošla. Pozdravi Klementinu. Zdravo. Budi dobra, Klementina. Lijepo se igraj. Da, mama. I nemoj praviti gluposti. Neću, mama. Sigurna sam da neće biti nikakvih problema. Na igru, djeco. Jura! Donijela si mnogo igračaka. Oblutak je želio da se on i Klementina igraju dinosaurima. I htio joj je objasniti kako izgraditi kuću za njih od svojih kocaka. Igrajmo se obitelji. Ja ću biti mama, a ti budi tata. Taj prijedlog se Oblutku uopće nije svidio. Ja se želim igrati dinosaurima. Medo i Zeko, mogu nam biti djeca. To je moj Medo i moj Zeko. Oblutak nije volio da drugi diraju njegovog Medu i Zeku bez dopuštenja. Priredimo im čajanku. Dođi i sjedni. Vrati ih, moji su. Ne budi blesav, Oblutak. Sjedni i lijepo se igraj. Ne želim se lijepo igrati. Što je tebi? Neću se igrati obitelji. Želim se igrati dinosaurima. Grm. Dobro, pa i dinosauri nam mogu biti djeca. Ovo je Oblutku bilo previše. Ne želim se više igrati s tobom. Više mi se ne sviđaš. Mama! Reci mi što se dogodilo, Oblutak? I gdje si ostavio Klementinu? Ne sviđa mi se Klementina. Uzela mi je Medu i Zeku. Hajde da to pokušamo srediti, može? Možemo li se svi ispričati i opet biti prijatelji? Oprosti, Oblutak. A sada ti, Oblutak. Oprosti, Klementina. Uđite, društvo. Klementinin stariji brat Vili bio je prvak u bejsbolu i Oblutak mu se veselio. Zdravo, Vili. Bok, Oblutak, hoćemo se igrati? Bićeš izvrstan bacač. Dođite na sok, djeco. Utrkujmo se. Hej! Oblutak, ti i Klementina zbilja dobro igrate bejsbol. Morat ćemo to ponoviti. Može! Želim se opet igrati s tobom i Klementinom sutra. I preko sutra i preko sutra. Jeste li spremni za priču? Za priču o Oblutku. Današnja priča zove se Oblutak šeće s psom. Ej, to si ti! Oblutak se već susreo s tim slatkim psićem. Zdravo, mili. Evo ponovno čuvam ovog psića. Htio je posjetiti svog prijatelja Oblutka. Želiš li da prošećemo s njim? Naravno. Jupi! Smijem ga voditi? Naravno. Pogledaj, bako, on sjedi.
čeka da mu kažeš da prijeđe ulicu. Reci kreni kad bude vrijeme. Kreni! Sviđalo mu se što psić sluša njegove zapovjedi. Pogledaj što sam ti donijela. Želi se igrati! Baci mu loptu i reci donesi. Odmah će ti je donijeti. Donesi! Donio je! Reci mu pusti. Pusti? Donesi! Oblutak se divno zabavio u parku igrajući se s psićem. Tata, znaš što stvarno želim? Što, Blutak? Želim bijelog psića. Veoma je sladak, zar ne? Ali znaš, Blutak, mi već imamo ljubimca. Gilberta. Ali ja želim psa. Psa s kojim mogu šetati. Razmislit ćemo o psu kad ti i Ružica porastete. Laku noć. Laku noć, tata. Oblutak nije želio čekati da bude stariji. Htio je psa sada. Kad je idućeg jutra našao svoju igračku psa, dosjetio se. To može biti Uzica. Mama, tata, dođite vidjeti. Što je? Iznenađenje. Gledajte. Pas šeta. Sada je Oblutak imao vlastitog psa s kojim je mogao šetati svaki dan. Smjestite se, djeco. Vrijeme je za priču. O, pogledajte Oblutka. Izgleda preplašeno. Znate li zašto? Ova priča zove se Oblutko veliki tobogan. Oblutak se izvrsno zabavljao na igralištu. Gledaj me, gledaj me. Čuču, ja sam vlak, tata. Bok, Oblutak. Bok, Klementina, igram se vlaka. A mogu i ja. Klementina i Oblutak zabavljali su se igrajući se vlaka. Kad je Klementini sinulo... Idemo na tobogan. Idemo. Ne, ovaj, onaj. Klementina je pokazivala na tobogan za veliku djecu. No kad se Oblutak približio toboganu, izgledao mu je vrlo veliki, vrlo visok. Previsok je. Oblutak se bojao. Dođi, Oblutak. Igrajmo se prvo ovdje. I tako je Oblutak nagovorio Klementinu da se igraju u tunelima. Oblutak, ulovi me. Evo me, imam te. Kasno je, Oblutak, morali bi krenuti. O ne. Dođi, Oblutak. Visoko je, ali ne bojim se. Ti idi prva. Super je. Oblutak, hajde, ti si na redu. Spusti se, Oblutak, spusti se, super je. Spusti se, Oblutak. Ne bojim se. No zapravo se jako bojao. Tata!
Oblutak plače. Boj se. Ja se uopće ne bojim. Lako je. Zašto plačeš? To jest veliki strašni tobogan, no izgleda zabavno. Znam što ćemo. Spustimo se zajedno. 1, 2, 3, kreni! Oblutak je bio oduševljen, ali ne i Klementina. Ja sam išla sama. Jupi! Išao sam sasvim sam. Lako je. Sad stvarno moramo krenuti. Odmah se vraćam. Ui! Mogu još jedanput, tata? No, na kraju ipak nije bilo samo još jedanput.